Ole Mizoram mi puiten kan lo nga hle MMA Mizoram Super League All Star Match chu kan lo chan don ta he ya purom to khop maya hemi room chung po kan lua khat ne he shada Mizoram mi puiten kan ngai hlua ti chuan in he an chan cha lo de wa rui moi TV te chuari da the ang cover kan tum do na kan program te mi lo en son som sakse turle a top thenga mi lo thir turin kan som bo ka cheu Ole tuna hian kabula hianin Mizoram Super League Board Chairman pu Arlo nun puya oma ani hi Mizoram Super League All Star chungchanga tlema zong zona kan han zo lo do ni kapu chibeile Mizoram Super League hi engti kumachang khan nge in lo hwai hot chauchan Mizoram Super League hi season ma sabari sang ni som panga khan khel chan ania chuan tuna hian akum somna season somna kan mangme kan ni kumtin hianin all lovin in ti chau char char ti na niam ya hey pathian zara kumtin all lo chung local chau char char chu nia anek sa hian ti kan ti don hi chu kan la rel che lowa tun hi zone ne na kan tho dun na agreement ang chuan a season top na tur ni ani chuanin hei Mizoram Super League noi hianin enge committee pension shing ang chi te khatyang kha ingza vel nge omve Mizoram Super League hi board ania board a hianin or committee sang he entinan organizing committee ti te information and publicity committee ti te technical committee ti te khating ka sang oma chuan a board a taka hi chuanin MSL board hi omani mea chuan amaro chu MBBA committee sang khatiang technical committee ti te information and publicity committee kanan tiang chi te nichil kan soyang kan committee peng sang ne khan ti khan hlomin tho ho le vek tho nia a board hian in a structure te khel dan tur te le a chulang te MSL kan khel chho dan tur te entinan foreigner engzang en nei thei interstate player engzang en nei thei ti te khang ho kha engtin nge an lu rual thei dan tur format ang chi te khatiang duang tur khan board khauma chuan a execution ka chu hela ya a concern ho committee te khan anti tur khan ti le thin ta ni ani chuanin hei tho ho na te cha MSL noya mi shang inom do na hada ha nge in tho ho na te cha kan tho na chu a tha khop mai hei nam dang te na ti thei lo ka kanan hei metro city sa te pon ti lei thei lo ang chi league heti ang professional semi pro league ang chi kanan nei thei te hi a chan bera chu ke ni a chuanin lo po phut lo basketball a game mangai awanga tlom ngai thok chuak member hi tam takan nei ni khang kha hei jingda ni thleng an tlang chang te kanan neya khatiang ang a labor ang kha labor cost kha kat ta chu me khang khanin chuwang chuanin tian fan tam be tham tak hianin lo tling tak chu kan organize thei chu nia chulai chu alomom khopa ke ni tam po hianin kan member te in pek na an tlom ngai na wang liu te ania chu pialam chumi pialama chuan hei kan club te hi kan thawanga MSL club te hi lok na lo Mizoram basketball player te an mangai wang liu le a game an at chil an mangai wanga mani sum tha le jung senga hetianga mala hin nia an nizara hianin credit hi na satang kan peduan nizar hi kan zo tak me ni ani tak chu income na hun chatak mai min pe kan lom na to ke e bo lome ole tuna hianin local room kan ru dona players te a omarem chang kan han kom kwal dona ni hello kan lo kom lo kang cha chura nun puya ani hi run moi team captain turania so ani phur toem purom to khop mai all star team a tel theng nam tei lom ma pur tol tuk all star acha than chwa ani ta tro ti chuanin enge kum danga MSL te ne na imu dani enge danglam dewi ti enge an MSL shim all star game all star han ti potila da MSL all star tun kuma chuanin foreigner le interstate an tam to wangin tlem chuan danglam chan chu than tur kha tam to a pool kha zau to a chuan don soile soinu atel thein kan ni poi lo mom khop mai ni atel thei zinga captain in ni pha ni in ni the ni aro pui ka te ke pon ti chuanin enge i team te zinga i team te en kol dana te po captain ni na angin enge en kol an nuam em tin i member pui te po enge mu ve dan le
player tha tak tak vek an ne mani team atanga a tha than so ne chu wang chon in enkol lutuk po angai than lawa anti tur chu an thatlangin garing zain chu ani le mo team ni na hian enge poimo iti ber zanina tan big chon mi puite tana show munom tak bot sai sakha apoi mo gati ani le dang kan hudonem kan munwal garing zain chu kan lom na to ke o ngi pole ole hei kabula hian Mizoram dance camp member chen khatia zani na MSL anon lam dona tungei non choyom don When you lil kiki le Rebecca te karon lam sak don ani ai jang chen ngai non che train tum le bon de win ani le dance style eng chinge kan hu thayang hip hop le hip hop ani deu mai sang sang ani le enge hei thom noi nang vek tin ne ya kori nang vek tin ne sponsor twin ne am ni oh nei blues apparel how oh blues apparel hi mission ven khanga no ma tro ani hi miss baby ta ni ya de zoanin thom no zoi azwar moi thei tu kain lo dor ve nga kan soi sak nga lo nge de zoanin ani le ge zani na heneng hlangin non lamber don la ni nge la khat nge ai za eng hlang nge ni nen ha no la hi pathum mania chuan anon kanon remix sanga ta chuan kanon lamang apui don ti halo she to bola lo chang char ru kan lom no to ge o hun min pe ni pole kan lom lutuk ole tuna hian kabula hian ni Mizoram mi puiten kan shiat lar MMA Rebecca lom sangi Miss Becky aoma ani hikom na hun re lo te kan han nei lok do ni zani nei perform don ti kan lo sha phurtem o phurve to khop mai chuan hleng sangi min nei sak thayang la ta ki chu e kan remix do na wangyan ki ki ne kan zai do na wangyan in la khat angin kal don tilani chu chuan kha i lam tur te inun nei ning ke sha engting in bo sei na te in kal pui dan nya ha den sar te kan lo ne sar e alana zar lo lawania kan lom hle in kan lami kan zir ve man meu lawa e amaro chu tlem kan zira ma se ka thengil chuan in ke manin kan ti ve thu ang chu ani chuan in hei MSL Mizoram Super League hi engei mu ve dan le hey timela e ama chuanin kalau enge an mani chanchi shimshim hi kalau zir zau fak le lo maro chu chalai te tan hianin in fiam na shimshim hi chu a tha tin ka fak vele du na chu kalau sha danin he athok tu te le he an manin shwai tu te shimshim he lo nei me loin le he tang zong in o tlom ngai na in an nau ten en kola enge namdang zinga po kan duai lawa I kan lang sarve na to ani ti kan shat pe chanin kalom ma MSL chunga po hianin zanin zai tur min soma miron som nakia po hianin lom thu ka sei mal ani kan lo ma chanin ni Miss Becky hi a film me ya ha ri ru phe cha kan lo tir to karun moi po hianin he excel innovation po hianin an manin an ron soi mu wanga he tiang sponsora sponsor the hi kan nia tian enge sponsor ngai ni ti te po kan shat pha tro alom om kan ti tak ze chon he mi chung changa hianin enge han soi ve du shim te ne yem ni kha an chan chin tlang pui kan lo she to enge in chan pui ton chau tur kan ni kan ti kha chuwang chuanin zanin a hianin keima hi miron som na chan kha manager tur angani ta zai tur nen ti chuanin keima hi online Mizoram lama manager khan ka omanga chuanin ki kha run moi mingin omdona kan lo sha lo takin online Mizoram kan ti hi hey online shopping mo kan sei de za langa khang kha anei tu te run moi nei tu te ta thau hi nia chuwang chuanin an mani zara hey zanin a All Star hey enge sponsor te khalan TV the tlem me zong tam lawa amaro chu heng te hi anu pachunga run moi le online nei tu te pi baby le pusen te chunga lom thu ke ma kal tlang pon ke soi mol ani he zani na inal me ya khoi lam changa thom no te hi ron hak chhuang nge ni le hey zanin chu tlang pui mar hi ka fak ma engkim katina ani hian a thon vekin court hi min thri sak china tin anau te po an ha ma tun lai pe chu mundanga state danga show an nei dona wangin an boy kara hey moi takin kar hak lai hi min thri sak tin an mani po hian rental ten ti theya in lo pan ve cheu don nia ti kha ka sei ve du ni chu kalome ke po kan lo me ole tuna hian kabula hianin pum margal khamona sailo ma ani hi online Mizoram lam coach ani dona zane nei phurtem sar phur to khop mai ani le hei coach ni ya kum dang MSL te all star ten han compare in enge tung kum hi mu ve dan le kumdang ai chuanin
น้ำดังกันงาโซกะforeign จังเราเอเดมี interstate มิโซรัมปอนเมสเซอินเดียรัมซุงบิกน้ำดังกันงาโซกะอามาเราจะทุนกุมชูแค่วิร์คีเตลอมบางเงี้ยแต่ฟุตบอลแมตช์เตลอมบางดูอังเงี้ยมีปุยกันตำเหล่ากติยาอามาเราจะกันพูดเท่าพูดเท่าๆกันจ้าอันนี้เลยให้ players เอ็นกอลที่เห็นหน่วมมมิชิงเอ็นกอลฮิจูคอเวลาทิลฮาร์เบรันเนียอามาเราจะกันเราตอนเชียร์ตัวจังอินตีดันตกจุกันเทียมเวชเซลไหมอันนี้เลย players ที่เอ็นกอลน่ะเห็นเอ็งปุยโมเดวิตีปะฮัตต์ไม่หันชิลสักไม่หันชิลดัดเจปุยโมเปิดจูมันอินรินตกนะปุยโมกี่มาก็อินรินตกเราจน players ที่อาคารอันมันอินรินตกนะก็ไปช่องเทโดนแล้ววะจูบางจนกี่มาฮีเอ็งกี่มาก็อินรินตกง่ายก็ก้ามังง่ายก็กูละง่ายaggressive หุ่นก็ aggressive ง่ายจุดที่ยังเจ้าจวนอินกี่มาขัดยังหูตัวนั้นหูเราก็จวน players ที่ขันอันเราเท้าทองเวทีจุดปุยโมอินก็เสียปุยโมก็ตีกี่ปอนอันนี้เลยสันนิษฐานอินสตาแกรมเรื่องออนไลน์มิโซรัมเขาเหรอที่ตอบกันชัวร์จักง่ายกันตุ้มังเลยกันหล่อไหมโอเคบอกกันหล่อไหม Sir, please can you tell me your name and where you came from? Sean McGee. I'm from New Orleans, Louisiana. Okay. What's your age? A man don't tell his age, but I'm 35. Oh, 25. 35. 35. Yeah. You look so young. Thank you. And please can you tell me what's your height? I'm 6'11". Wow, it's 6'11". Yeah. How are you feeling heading into today's game? I'm excited, man. We got some fans out, 3-point contest, the All-Star game. Just excited to be around the guys and just have a great experience out here, you know. So I'm excited for tonight. Yes. What's your main focus for tonight's matchup? My main focus is to just have fun, you know, stay healthy for our matchup against Abishek, but just have fun. Today's a fun day. Okay. Then any specific challenge you accept for the opposite team? Nah, we just have to win. I just have to make sure I was out winning. I'll be happy. That's all. Okay. Can we see Adang tonight? Maybe. I'm gonna try. Okay. We'll see. Okay, we'll see. Thank you so much. 我哋喺度係向嗰部嚟向 Michael 啦，我媽你喺做 Mizoram 咪背定緊 shit 啦，MMA 看你啊，你做緊 Michael 係一team 嘅 run 每 team 咪有嘛 ，draw 你做緊應該冇得咧，對你 teammates 啫。哦，因เราช่วยตัวเขาอีน่ะตุน MSL ลีกปังไงเคล่า perform ชาอันทันอังคากันนี่ไม่ยัง perform ชาจู่ๆตัวมาเชียร์วักเลยเทียมเราว่ากันนมระวังอับหูน้ำมังเกมอันนี้เลยเอ็งทีมังอินปัวซานะเตะชายมั้ยทีมังชวนตุนออลสตาร์ทีมังให้ชวนกันอินปัวใจไม่เราให้จูให้อโดนาอินทังเอ็งเราอินทังโคมังค่ากันเนี่ยมาเซ่ทีมเกมจุดฉัดทวังอันนี้จานี่นะเฮ็ดอินเคลมูนุ่มตักกันหัวโดนห่วงเราคิดเราก่อนฟีริงเออกริงเลยหุ่นชัดตักมันเปียกันหรอไม่เลยตัวในห้างกับบุหรี่ให้แมทธิวใส่เลยมาอันนี้ฮีออนไลน์ล้ำจีมันนี่อะเองไอทีมไม่ตีหมู่เวดันเลยสวยทีมแล้วให้กันวุ่ยขัดตีโฮน่ะตัวเรเวกโทเนี่ยมาเซ่ให้กันหูโตจีน่าไม่ใช่เราเขียนตัวแมทช์กันหูโตซงอ่ะอัชทันโคมอัชโจกลำฟังกันนีชวนกันเสียเกมนมเดียวกันชดให้กับเบสเซ่หมูนมเดียวตัวรินอันนี้เลยจานี่นะเองออนไลน์ลำเต้นจักโจกเองเรื่องมันรุ่นมวยลำมินเองเรื่องจักโจกง่ายจุกันตุ่มอันนี้จนเกมเพลย์บนโดนบนตัวระดังก็สวยที่เราเห็นกันหันติดสินะที่ประตูจุกันรันสว่างอันนี้จนที่มันก็อินปัวจะเข้าในตีเนมเนมมันเราให้ขันโคมาออลสตาร์ตัวระรองกันโคมตบกันเนี่ยอินเคลเขาเนี่ยหุ่นจุกันแล้วนี่เรามาเซ่กันอินมันเช่าตัวระจงง่ายอันนี้เลยกลุ่มดังออลสตาร์อะเต้เราเขียนชินเคลเวโตอันนี้จนเองหมู่ดันตุนกลุ่มเละมาสลัมกลุ่มเต้อันวมที่วักสวยที่วักกันเองนั่นเดียวมินิชัยเบเซลเลยอันนี้จนสักง่ายตัวอินดูสักนักการหาเจ้ารู้ไหมในห้างกับบุหรี่ฮันยินรุ่นมวยทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญดินสังมาsir เองตุนกลุ่ม MSL มั่ว All Star เองหมู่ดันเลยนวมเพลย์สเตนนวมมันตีนกระเสียจู่มีปุ๋ยได้ตานโปรเพลย์สนวมติดด้วยอันนี้เขียนให้จู่และอันนี้ตีเสียให้จู่อาหมูน้ำกระเริงอาหมูน่ะเอ็นตูตำลุตุกเราไม่ละทีวีเรามันจังเอ็นตูและในกินนับเพลย์แบ็กเตปโปเพลย์เตปโป
en tu an tam ngot in ka ring ani le kumdanga MSL All Star den han khai khinin enge tun kom hi adang lamna ni Asia ma son na te omem ma so na chu om zel kum tin hian a spectators a hian tlemin tlaf niam do mai la a players te a ma so na om zela one step tak tak in kan kal zela chu basketball tan pol hoi em ngoti ani le hei team te en kolan nuamem players en kolan nuamem no me players te hi du thang tur la ka thang tur ta vek an nia ka long khop me ani le I team en kol dana hian enge thil poi mo deu iti pakhata me han shil da che coach ni chuan players ten min response to ring ka dewa chu coaching ka pek ve ring a hian chu ka demand thena chu response min pe khi ka du em ani alom me zani na hun chatak men pe kan loma te swanin run moi team po chak ngai torin do sak na kan hlana che o kan chak ngai yang tuna hang kabul ai Mizoram Snookers le Billiards Association in a ball pool championship 2024 to 25 a champion lelri na ngai me kabul ai hanoma zani na MSL All Star a hianin run moi team ani dona tro it's only pur to khom me ani le hey run moi team te henge I teammates te henge mu vedan le o tuna khel zong hi ale lampang team po run moi team po tune mesela o khel traber berten ya chu wangin ange kan tha ale lampon tha ke ni po kan tha cha kom to khom me chunga inga ani chuan enge team mangin in puat sana te acha em ma se ha acha cha om ko min in enge team mangin in puat sa non chinem on je chu tuna mi hi chu enjoyment tan nia fun league zo semi final playoff kan khelma enge inti limnang khania chuwain eng mai puat sana chu om than lawa mara chu tu pon an chak ve karinga nuam ti dewa basketball kora thiam wa sho kha ani me ani le zani ha in sak donem chak nge ka chak don cheng sa ani zan zani ha engem nge kan hudon hey kan foreigner te ho an tha anin munam de nan khela kan mizo te pon ron bel cha lenga hey mizo no pang player tha tak tak kan nei to wa chuan thil munam tak aron por sok tur angai ani zan zani hen dang kan hudonem ke ma tang chuan tun tum hi ke in liam ma chu wang ka zuang thelo ke ma tang chuan om langa midang tang chuan tam khopang ale kan lom na to ke hun min pe ya kalom ke pale okay sir please can you tell me your name and where you came from yeah my name is Abishek and I'm from Delhi okay what is your age my age is 28 okay so and what's your height my height is 6'2" and how are you feeling heading into tonight's game? For All-Star? I'm very excited for the All-Star game. And like I just lose my 3-point contest. It goes really well. And I'm just, let's see. We'll do good in All-Star game. Yes. Yeah. And what's your main focus for tonight's catch-up? Let's shoot from half court. Okay. And any specific challenge you accept for the opposite team? Like I want to give a challenge. Like it's an all-star game. We are playing this game just for fun, having fun. Like there's no challenge. I think it's just a game, and we will enjoy it. Yeah, we will enjoy the all-star game. Okay. Please can you tell me your workout routine? My workout routine is like same all athletes. Like morning I go for gym, and evening it's my team practice, or in off season I do individual training, the skill training. Okay. What's been the key for the team's chemistry for this All-Star? Team chemistry. Yeah. Basically all the players I know. I played with them before also. And there's two guy in my team. They are also from Saron Club, and one is Nitish Beniwal. He's from Zamba Walk. We played together. Harsh, we played together. So I know everyone very well. So it will be a good chemistry. Yeah. Okay, thank you so much for your time. Yeah, thank you. Ole hey tunai kabul ahianin Mizoram rappers lar tak de pisho kan lo mel shiat te kabul hanoma kabul han en kolate gilwal lawate tun jace de anoma zanin en kolegan kom masaber ne zanin ga tinge kotiron in kom turagi ni ron kallau chui sa ka nei to lo next sa ka ron hang ani le MSL hingi mu vedan le
chẳng chúng tổ hợp mấy mà cái tổ chuan mù nôm anh foreign player tele em India game pa lo tổ te ho anh khel haden boy mù nôm big interesting anh le the pitch show tu nghe mấy cha tắm tắc te lâu team ai lâu đã chiến na rồi team anh ông chiến na tu nghe team mate ta ít tu bear cái sai thế lâu soi tu lâu bữa này mấy thầy cái chỗ anh luôn cái tiêu lâu tu lâu cái thủ vek anh chuan giờ đi đại hiền run môi team nghe online Mizoram team anh chắc cái đấy online Mizoram cái le anh chuan nghe rua là cái công việc the pitch show ha đi chơi hit thầy rồi bây giờ giờ đi đại hiền chơi hit đi tu mem cái chơi hit đấy to Michelle ne kadin zai do na tro ani le ege MS di move dan le ei ka soi tiam da version players te mo basketball en ngai lo tan pon an thiam na na chui lo siat ve ta an game hit chang thai siam mu nom ka goose bump pop zel I ke ve shin shimem ngai chong la ale ani chuan he du da han ka bula hian jay sa oma ani hi siam pui de ho ne na zai hawa mi zo mi pui te kan lo shat la re me kha ni ya the chuan jay he zani na online Mizoram le run moi team ten in tum do na ta chuan tu ngei chan sok don trần rộp cái trần về run môi tlem mình cái trần đều ani le run moi app sami film le ngai em cái gì run moi app sami film le ngai em với khát chụp cái đó ani le mo MS hình ngei mu ve dan le cha cái gì lâu basketball ai tu rem tui về bằng ai mo cái khel về dễ khel vắt tổ lâu dọc tu na chân ani chuan hei Jace hi mani lo ka siam pui ten an han zai hawa the pitch show lar hit khami kha engting ge atiring kha tiang khana hitiring ring chia lâu ani le kha engting ge kha la kha ron chwa dan khami rap bel kha ron chwa dan rap bel remix tu rang hang an tia ka ziak deu to ba tiang deu chu ni mai za chung rem chang in are ya chang in rai lo ai nei chuan lo le kan lom lu to ke le ke pole ole den han Miss Marina Bulakan oma tichuani ani hi Excel Innovation Operation Manager ania tichuan enge zanina intangem run moi lam nen in tum do nia run moi lam ne ka din tum do na online Mizoram he online Mizoram la ba ka changa kan chak ngei ton bok ani le run moi lam hen lo te ta chsela iriru in lo hen ta te sela iriru nangem na lo min treat me yang mo ole kan lom nu to ke ole ke pale ole tu da han ka bu lai han in pi mari hau na chua ani he zo soi ngai le mi pui ten mi pui ten kan sha sa kha ni ya zon pi mal he MS la au bi hui te member MBBA ole he pi mal MBBA member au bi hui yang te lo ni ta ege tun chum MS hi lung te lengem leng se kum tin MSL chu kala kal ve kan OB lai chau ve la MSL kan lo chan kha lo ni ve hi kan ho tu ten cha kan fight ve tak sponsor po mu zo lo de tho kan lo fight na sat em ania MSL hi mo chu wang chuan in tun theng hian sang hi le so ba ta changa vice kan ya changa ale pe ka financial secretary kan ni chang khan MSL hi ai zo la kom to chang kan miss lo shim final ngat phe hi chu wang chuan MSL kan han tia MBBA kan ti hian kan lung hi alian shim ai ka OB lui pui te kan executive pui chin te nia 2020 malam panga OB te executive te kha kan lo ni ve a tin MBBA hi danglam na oma MBBA hian in engang pon mi thar hi ron oma se mi lui sang kha zakwa som sari le tia MBBA lo start tu te hi an thei hil ngai lo thil kan ti khom re rengin a lui po hi khom vek kan la ni chin so ai khom thil ti khom re nga hian chu MBBA danglam na ania MSL hi a lutun tam tia la hi foreign player te kan la lut ta zela Mizoram hian basketball All India Basketball Federation ate por swai tu te kan han nei ve ta Mizong nge mei Dr. Lavin oma chuan basketball hian thui tak local to ma se ma ason zela ni ti kha kan sei ve shim ange allo mu to ke zarina run moi le online Mizoram lamina hey anon sponsor ta Excel Innovation in mo ta chon engei ve dan le nia hei ke por run moi ate kalo om ve thowa
atirate anin biak na te kalau she ve kher lawa amai ro chu tuna MSL an sponsor de kan shiat ka chong kalom khop mai MSL te MBBA kan ta anga kalau nei ve ne ka om na ngei te na sponsor hi kalom da ni kalom bi griaw ni ole ani le zani na online Mizoram lam nge run moi I chan don run moi om kan nia run moi kan chanang chu ole kan lom ke hun chamin pe ya ole tuna han ka bula hianin online Mizoram how to pa kan ti kha ani oma ani hi aming enge ka pui ming le Mizoram sanga ani chuanin online Mizoram EXL innovation kan ti enge ni chiam ha soi fa sak ta che online Mizoram hi EXL noya kan noma EXL innovation noya hian run moi te GST lamte le online Mizoram kan noma ke ni hi online Mizoram lam kan ya ke hi vice chairman kan ya tuna hian online Mizoram hi kan ria thiam thei dan tur chuanin e-commerce platform ania Mizoram chunga dor sang te ron in zorna mun tlom zo ka andron in zorna mun ania andron in zorna mun hi mi puiten kan lo mang tang kai theinanin keili EXL innovation online Mizoram te chuanin kan ron chop chua ka hei hi mizo mi puiten kan lo mang tang kai theinanin intan kan ron hlan ania chu ka sai thei thok me ro se ole zani na run moi lam le online lam in han tum ton nia enge run moi lam hi chau viau bem run moi lam chu kan sop viawang kan manager Rebecca hi acha kan sop viau tura kan ngai ole kan lom nu ke ohun chamin pe ya ole ka lom Mizoram Super League All-Star Match Show ka den thei chu kha de zong kha ania clear to mi puiten mun no min ti kan base ya chuan clear to mi pui song song te en sawain hun man nuam vek ule